lomsindisi wethu uYeshua. Ngiyabingelela abathandekayo ngesibingelelo esithi uKristu inkosi. Kristu yabisababa ngabashongo bonke zobashiso ngawani ngikhala kulelo wemfundisi sedokuma umgosi sabonani bathandekayo. Kristu inkosi. Uyabusa. Kristu uyabusa. Uyinkosi. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu wekhathi uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ogcinileyo nawangcina mina sisemzimbeni ukuze siyise kuye uRino wakhe. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngale weekend yokubonga simkhonzile ke uNkulunkulu namaledi emini nomfundisi ke uDavid. Amen. Ephakathi kwethu ngiyakholwa ukuthi ikhona into eyenzekile empilweni yakho nokuthi leyanto oyisivile izokusebenzela. Singezwa nje sibabizwa isikhohlo singasenzeli lutho. Kodwa kubalulekile bazalwane ukuthi uma yini ekhulunywayo kuthina sizwe iyaselekelela ngoba kufuneka sisizakele. Kuthazwa yini ukuthi uhambe uhambe bese nje into yethu yokholwa ingacaci kulento yokuthi siyesinye sisizwe sikaNkulunkulu. Lento ukuthi sisizwe sikaNkulunkulu ngibonakele ithi asehlula ayikho esehlula. Thina sifana nespring. Uma ispring uspressa usukufuna ukubona amandlazo ngoba sizobuya nawo noma yini etraya ukuqindezela usukuzothesta amandla akho how strong you are. Lokunyuka naso leso simo leso bamangala ukuthi emva kokushayeka kwakhe ayike wazibuyela kuya ezinsilwane ngoba funeke izimo zibenzeke njalo sikhiphe enye imumu ongasazi ukuthi nini manje ena kanti kakusetshenzwa kuleso simo esasishayile. So izinto esizigulile la emini ngicela ukuthi wenze sure ukuthi ziyakusebenzela. Njengoba kusukela manje kufuneka wazi ukuthi le mbewu ewisiwe kuwena Yesu, leyo mbewu uyisivile and leyo mbewu izokwenza ukuthi give birth. Noma lamakade sinawo. Lalela bazalwane. Kule yazwi esifundile enye into sezobenefita nabelekeke yakho. Enye into uMaria wayireceive leyanto kuGabriel. Yiphinto mamthweni leyanto yabo kabingelela kwezulu umbingelela yena. Leyanto wayireceive wayithatha uMaria. Wayithatha yena yangena kuwi. Ngiyavuka kangizwe. Ngicela usheshungizwe ngoba ngifuna sisho sisekele siyabona. Thani wena phindani kunamzozo. uMaria wayithatha into yobingelela kwezulu lithi kuye wena ofumene umusa ubusisiwe esisazaneni. Wayithatha uMaria mfundisi before azoba pregnant uJesu othanjeni waba pregnant izwi elakhuluma uGabriel kuye. Leyanto yokuthi kube izwi ukuthi abe pregnant
befika uMaria ukuthi uElizabeth wabona swasike ingelosi. Sasikhulu ngalesikhathi uthabazalwana kwakuyisizini ethile. Kwenzeka izinto ezinkulu, izinto ezimangalisayo. Ngelosi kaMfundisi uSiyeka ilethe uJohane laphaya kwaZakhariya. uZakhariya akangayikholwa ukuthi awu ayingeke akukwazi. Yathi ngelosi ngihlala ngibuka ubuso bukaNkulunkulu. Mina ngihlala ngiphambi kaNkulunkulu ngibuka ubuso bakhe. Njengoba wena ungasangikholwanga ngizokuvala mina ukukhuluma wena. Ngizokuvala mina wena uzokhuluma. Asazama lokuntwana wathula uZakhariya. Phuma ethempelini kade izinkonzo zopriest sekhuluma ngesign language. Kwenzakaleni ile sizini bazalwane. Ngelosi ikhokhela uMaria ithi uyazi ukuthi angizi njalo okokuqala ufikile 6 months back. uElizabeth ukhazini wakho owaziwa ngokuthi akabathola abantwana lalela uMaria ukhulelwe uElizabeth. Una 6 months manje. Bese uMaria mayiphuma nje ingelosi avela phambili kwamathi ngiyahamba mina. Ngisafuna ukubona uElizabeth phela ngikholwa lenkulumo yengelosi. Ngiyahamba mina kuElizabeth ngicela ukubuza ukukhona yini ozokwazi ukungibamba kule confirmation. Bese siyadumisa sibonga uNkulunkulu uma siku-Thanksgiving. Kufanele sizethule ngoba sizethule ngoba uthi uMaria ngihamba manje ngiyobona ngifuna ukuyibonela le ishoyo. Uma efika ngilanda siyadala uzibusapha kazi uzapha mntana ngoba uvele wamdonsa wabeka ngaphansi. Ngoba manje ufuna ukukhala ngawe ngichweze wena. Kama nje ukufika nawe uzoshwayezela bathulu. Yes, ukuchumayeza. Wasiye. Lento engishoyo. Mina angimandi uqhamuka netheology yami. Angimandi ngoba ngaloko kunye inqobo yakhe yabantu. Wafundisa. uMaria uma efika kwaZakhariya ufika abingelele ngendlela abingelelwe ngayo. Ngoba usevele usepregnant, upregnant isibingelele. Abingelelwe ngasake abakenze inkolo. Ukubingeleliwe phela kodwa moyingcwele. Mina ngifuna ukuthi ngifundise kubantu ababingeleliwe kufanele bawubingelele abantu. Ngoba kunabantu abaphile. Lalela mfundisi akashumayeli uMaria. uMaria uyabingelela akashumayeli. Akusuku umuntu odingichumayelo khona abantu abadinga umuntu nje ozothi ayikrithi in the name of Jesus. Please.
ngoba uElizabeth wayekhulele leya ngane esesiswini sika-Elizabeth oJoshua yayingenyakazi.
yazi futhi imfundisi ukuthi kwaphelela lokho ukuthi uma abantu beqeda ukuphenduka bafakaze ngoJesu. Saphuka saze safike kule ngesayizi ngempela. Mina ngazi ukuthi sikuphi manje. Yazi ukuthi wena nahamba imvuselelo ngakithi kokukhona indoda komtshali babethi beqeda ukumela uJesu iqeda ukubavumisa ngomthandazo ibisithi ngicela niphenduke kuphele bandleni ibisithi qala fakaza manje susidisiwe manje ngoba awukwazi ukuhlangana noNkulunkulu awukwazi ukubingelelana nezwi awukwazi ukuxoxa nabantu basezulwini bese wena ungaxoxeli muntu ungatsheli muntu wena awukwazi ukubonana nengilosi ama-archangel okakhuluye esuthuka wena kufanele ukhulume noma kuthiwa i-program i-tight uqale ufundise ukuthi ngicela 2 minutes kwenze njani ukuthi hayi ngikhona into ezakulayo ukwazi ukuhlangana kuthuleke ukwazi ukubingelelana namazulu kufana. Ngiyabafisa mfundisi abantu ababehambe behlangana kumbali ngicabanga ukuthi esebuya kwa-Elizabeth esazi ukuthi mangibingelela kuvuka umuntu ofileyo. Sekufanele abingelele nomuntu usho ungafuni ukubingelela. Abamlaphela Jayibo yini ungafuni ukubingelela? Ukubingelelani, hayi ukubingelelani.
ngisho umfundisi ngithi mfundisi uthi uElizabeth selo kusho ukuthi lo yes usukela manje ungibikele inhle uyalazi unesibongo yakuyo esithi emanyakazi kodwa usukela wena ungibingelekile usukela ngizwe your voice endlebeni zami lomntwana uyaqina 104 amaholo asifunda ngifuna sibonge uNkulunkulu ngifuna sibonge uNkulunkulu sekwi-Thanksgiving kwabazalwane suphila akabona abantu bathi ngahlangana noNkulunkulu mina nje mina ngahlangana mina noNkulunkulu ngahlangana noNkulunkulu bazalwane fundisa sibukisa hayi fundisa sinizavusela i-encounter bafethu encounter noNkulunkulu lento esithekizwa uthi uJesu umphethu usuke ne-encounter nomoya oyingcwele sekhona ekufanele ngiyenze bengingakaqali ibanga lakhe nophethe wayengazi ukuthi kanti kahle kakhe wezona inkosi sithi manje ngenxa yokuthi wena ube ne-encounter sengiyalakha manje i-encounter ufowethu ngoba awuzukusizwa ukukhonza e-Athens awuzukusizwa ukuba nomfundisi ovuthayo umfundisi uhlala kwakhe awuzukusizwa ukuthi umfundisi umentorishwa ubishop umzwe bishop kodwa usizwa umhlangano noNkulunkulu ukuthi wena lento bazamane yamanye visuals lento ithi wena-ke alright umfundisi usesibizile wathi ngeBeneza conference wentini uwedwa wena singagcwele la esontweni uthini wena kuba kufuneka silise uhubo lakho lokubonga usekhaya ukwakho ukuba izinto uNkulunkulu akwenzele zona bafowethu sisahlabelela ilongo kunengoma ethi balikusiso usibalela zinye ithi baba naphela aziningi na bonke inkosi ngaso ungasoni sengisho wena ngisho wedwa esikubuza ukuthi kanti wena vele mangakubiza nje lapha phambili ngikubambe ngesandla ukuthi woza la kanti wena uzofika uthina uzothini wena sizobonga uNkulunkulu ngoba usigcine wasibala sizobonga uNkulunkulu wambe umkhuhlane eminingi la emoyeni uNkulunkulu hambe siphephisa yambe esifikela bonke sinto uNkulunkulu mfundisi mhlawumbe mina engaphilile kani mfundisi ngike ngoNkulunkulu uba kuthiwa nokozwa ukuzabelekela ngokuthi lethandazisa ebantwini ngani kanti yini ngiyakwazi ukuthi mina sihlala noNkulunkulu ebantwini mina ngike ngithi ngiyahlala ngiyokwenza number 2 bese ngiqala ukuthi ngiyabonga abanye balele ibhizi baya-operator for number 2 abanye bathwala igroup bahamba nazo ney'nkomo ezinhle bafowethu ziswekile zihamba zinamahloni ephunga eliphumayo ngokunamba 2 uswahlala esikhwameni esibele
insizwe ezinhle eSouth Africa. Uma be-check odokotela ethi manje nangisabona lutho, bathi imithambo yonke yamehlo idlushela iphelile. Yabona nabo sisaba asebekhulile mabekhalela ophanda abakhaleli umndeni, amen, bakhalela umuntu, amen, engaxoxa naye. Uyasuthi impilo idoma kanjani? Impilo ifuna umuntu ozomxoxela ukuthi ayibona ngicake rice liphumele ni rice esipha. Impilo leyo. Simply,
authority yakho. Thina mina ngizosala la phakathi nabazalwane ngicela uphume ngoba khona izinto ezifuna imuzi lakho aphume kuba umthweni aphume around ngizwe ukuthi ubambene nekhwaga ubambene nekhulu sokunyama wena ngikunisela ngimaphakathi azomhlakaza ungathi ngiwuza ukuthi uhlakazekile umsebenzi right sekulungile mayibuya lapho ngangitshela ukuthi umsaqhubeka nenkosi uthanda zonke yona usuqobile sothandaza sizoflowa thina emthandazweni ngoba besifanelwe yizwe elithi khona izinto engeke ngikwazi ukunqotshwa ngumuntu ngaphandle kwakho. Fanele ukwazi uNkulunkulu ngoba wethemba uqobo lokuthi untokele ekufufumeni khona izinto ofanele zifike kulo okufanele ifike iphelele kuwe ziphelele kuwe ngoba wena kuleli talent oyigqokile angayigqokile ufuna isibongo uNkulunkulu lakini yena kodwa uyibambile ukuthi leyo uyibambile leyo izinto ofanele ifike enganeni zakho afike nje okufanele uzizwa wena imkhathi sanyakaza uze ukuthi khona into enyakazayo uvele ugqokana nomkhotho wakho uphume uyihlangabeze leyo nto uyihlangabeze ube nayo and then your family is protected. Okhuluma ngelanga hlawubalithi kuba indoda yakhe ikhonje ukuchef ye-responsibility khona izinto ongafanele zingene kwakho ukhona ngenxa yokuthi uyindoda ongafanele nje zingene kwakho kuze kungene ama-spiritual husband abale namantombazana akukhona ekhaya uyindoda iy'ngane zilinyazwe imoya zama-teenager awazi nokwazi awunabo nobudlelwane ukuthi uze ukuthi lezi y'ngane izimbizazo yizini hayi 104 sizobona inkosi bakhona abantu abarendi ukuba uNkulunkulu niredi yini to give thanks to the Lord. Niredi bazalwane niredi uNkulunkulu not bazalwane ukuthi nize nje ningamanenezi bafuthi bangayazi into enizoyenza ningabi abavizitha ningabi excited ngokuthi i-conference kodwa ama-accident amangaki wena kufikela ngoJanuwari ufike ama-accident amangaki why you are still here uzothi wena I'm still standing umusa kaNkulunkulu. Let us give thanks to the Lord. Sesenzile izinto abanye abantu basemamayisiwo abanye abantu odokotela bashintshana lapho kusuke ekuseni kuze kusekuseni futhi but you are here uhamba ngey'nyawo zakho ezimbili bese ungumbongi uNkulunkulu ufisa uNkulunkulu ngey'gaba ezihlukeneyo ngey'ndlela ezihlukeneyo ufundise ufuna simbonge uNkulunkulu ufuna sihambe sizwe ukuthi simbongile uNkulunkulu sishilo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yakho cela ungifundele isithembu Mahubo 104 Mbonge uJehova ngicela sime ngey'nyawo Mbonge uJehova mphefumulo wami Jehova uNkulunkulu wami umkhulu